Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jing ai tika yaki bakat prasnam shajrong kalaya chat hakini kisngi hakajlahi barokaway henne kisngi nakaliang unongsan hima ulayo banekran bad Dr. GR Mili u Dr. ka Woodland Hospital bat kiwede nakaliang Dr. GR Mili ulay tu baka Woodland Hospital kelas dang mentah kisngi ban ay katika nakabenta ki bakat prasnam shajrong kini kecaka sumar kalayo ek bahaban ay tika nakabenta shispa san pongut bat kini kecing atika kan long hadu ka khandai tere ujleu arjar arpwe habai kiran weina kiblayo ban ai kini atika minta kasngi ulang bakari bakat jai ben rio jangi kelamat ya shibon kicing na kini ka klam hakini ki por balalek ni i baka sarkar kala atika tanah kumta ki pasau pesan snam shaneng henrei hakini ka kenti ka bamenta kala alat ru iki bakat prasnam shaneng banon ai ketika bat ngaken tu ya baro ban wan sakmat banwan ai ya ketika hadu bapen mi yakini ka khubor kiladan khanda hajar lai spa propsantam kibashim tika hakasngi thodeng banna kini san hajar aspa shipho kidai ha east Khasi Hills district ke nakaliang jonga yi dengan suplemen shibun dengan ka khlam coronavirus kepala sar yang saya simpan kani kali makaputi bar away adu macam sedang dilamat dari ka khlam tahu sedang tu dilamat kamtam hani ka sedang kari bekerja pada jongi kalamat ya ki bensin ki berkodor kamtam ru ya ki nampang bio di yang Jepang ki labun ba tingi ba nakaliang kesokar dia kelasnya ni kalan dia ka banai ka vaksin pedeng ki ka sedang tentu sabusan sedang di banai free kalau ke ke bas utama cibun namar bang i bahag di India hi kalakta tha ini ka khlam ini or balalek ai syatang south sunsnem endrei i patmenta ini bakhat tasnem chaneng ru ila ai free kalau ke ba ka jinyarap shibun ini gibril ya ka ba yo ya ka ni ka vaksin ia lidi shimet ru yo mentakas ni bonon ai kan yarap shibun dalam lagi pat ba jogari bekerja beliau kita tasnem chaneng yo ai ka ni vaksin kan yang kham yada dia nak ni klam nama pawat tu bagi batai kanum la i banyada 100% hendai isno tupat kandan pat gaji ada yang tu gibril tu gajai gibril dia kan vaksin dengan kerman rupa gibril waro kibeladap i kaptas nem subha kin enroll kin register lagi aga vaksin kumba ka sarkar jalla simkia kumjo sarkar dia ini kerman bagi beliau iman sakman ai vaksin ni ini bilang kan menle isu mana nak senang menen ni pemana he hadir pak sokar ai kumtu bangin pentik di bahasa bahasa senang pentik menen he respon berikut mana he ga iwan he berapa kawa kat bang kita unwan ka bang kita kota ni tinggal ayo benek menen he yang ni ka slot kibo sanfo tele ki ski injections dia sanfo he kita wan badang don su ba ke lawan ni temang la oh ya ki ba yang mentah yo kalau alut telong insah apa hadin dara ai biasa sin insah hatsu ki pada yang mentah nakaliang ga UPSC jong health dong ni ko dia i doktor labu lightly gis nong sang mission anta kerja long sning baka jauh pedeng de mission ada ngili apa ngimile haju hang banlat ni ka congestion ni aga mission sipu je jauh long sning ni ai apa je ibu ya kota jong ga jauh pedeng mentah ibu apa je kena mentah ada kilong syai bahag jujung ki kila kuah haban yo ada injection susu jujung kam injection de nilai kan be doktor masuk ban kalian ki help tu kakin sebut biang ya ke program nak post support teman kata ya kapan yo upload ya ki pada kam dengan injection bahag misalnya. But other hospital to already they did, like Nazarat Hospital, Bethany Hospital, they already did. In other government hospital also they did. It will be 150. 150. We are having slot for 150, 11 to 19. In government hospital it is free. For private hospital it is 500 rupees. Did I find any difficulty in registration? Because of the slot maybe, when some people they don't know the exact procedure how to go. That's why maybe they find the difficulty. Otherwise, if you know used to be with computer or mobile, it will be not so difficult to find out the slot because so many hospitals are going on now. Same vaccination.
so many hospitals going on, so it is not so difficult.